Ari ni wamujyanye. Ayizanga ngo afite nyashinga ibiki. So nyashi zayo zabapfubana. Kaga ngo ni keza. Inshwi. Ka. Aho kubiyo wagiye Ngiye nkunda abantu beza for real. Subizi. Ngiye nkunda abantu nago mukunze ubwo yaba nkunda mukunze. Oya. Kuvuga umuntu ko ari mwiza ni ibintu biri simple. Nyina ariko nukarangare mu kiganiro navugaga. Oh, kankomeze nkwirebere. Bonya kana keza. Ni keza nuko arako kagize isoni. Yego. Ewe, oya, nari ndi kurebera kure. Tubaraza ku kiganiro. Dore. Twagiye. Inshuti yawe DJ Crash. Namukoresha ikiganiro hano turaguhamagara. Tukubaza akabazo koroshye. Akabazo koroshye kuri telefone. Bio. Urantengo hano mva ndababaye. Shana narababaye. Crash n'umuntu mpamagara nituvuga ibintu biri serious n'ukuri. Nyine biri mu birere. Ko bashaka kano koroshye. Ariko karakabazo koroshye karakabazo. Kari mu kiganiro. Ngewe ibisekuru bya Yesu ndabizi kugeza kuri grand père. Ibaze kutamuzi nawe. Kuri grand père wa Yesu. Yari inde? Yitwa Noze. Yitiranwa nuraho muri band icuranga muri wacu na muzika. Ngoye muri butse Wejya kucheka muri telefone? Yesu. Wejya guceking. Yesu Kristo. Ndi umukristo Irene bamujije kongera kubivugaho nabizi neza. Musetiranwa nande? Hoye nagaruko bitiranwa ahubwo izina rye yitwa Joachim. Umuntu uzi Bibiliya. Yego. Igisekuru cya Yesu. Joachim yafite umugore witwa Anna. Babyara umwana witwa Maria. Bari barabuze urubyaro. Babyara umwana witwa Maria. Maria bamujyana mu rusengero ngazabe nyine umukozi w'Imana. So niho Maria yabyariye Yesu. Ubwo urumva grand père wa Yesu ari ndashaka. Kibazo. Abantu mutera comment. Basi umuntu bizi neza ntamvuganire. Nango njya uri muri urashaka kuvuga. Grand père witwa Joachim. Nuvuga ibintu bikomeye birakurushya. Nuvuga ibintu bikomeye. Ibyo nyuma yuko cyagiye cyashigano kigiye hanze abantu nyine bavuze Beyoncé ngiye nakuriye muri church. Ndi umudivantiste. Yego. Mbere nari umudivantiste. Nakuze nyine banoza gusoma Bibiliya gusenga byose. Grand père wanje. So rero nzi Bibiliya, nzi bisekuru. Urabizi kabisa. Ah.